Ostav to! Gdje ti meni reci, gdje si ti krenuo sa tim keksom? Krenuo u sobu. Jel ti si vidiš na ušma? Rekli sam ti ostav to! To je keks za goste, ne za tebe da rubedena. Ajde odmah ostav tu na stol. Nemo da ti ponavljam 2 puta. I tamo pospremam onu sobu. Nemo da kad mi neko dođe ovdje na sjelo da vidi tamo zaviri u sobu, ja gdje hašim, a ono tamo ku u ratu, sve pobaca. Smije se da si još tamo u sobu pospremio. Opet ti sa gostima. Pa ženo, draga, keks. Mogu samo jedan uzeti. Eto jedan. Ajde, please. Rekli sam ti nešto. Ostav to na stol, smjesta u sobu. Dobro. Neka. Vidi nje kako se ona sredla. O, pa Bujrum draga. Hajde, ne moraš se tu izuvati, tu su samo moje ovi izuvaju. Hajde ti Bujrum vam ostav okuć. Ne daj Bože ima onih pasa, lutalica, to bi ti sve rastrgalo. Odnijelo ti popolj. Hajde. Mašala draga, što ti je fino beričetno ovdje. Sad ću ja nama draga jednu kaftu sprijem, pa da se mi fino ispričamo. Evo ti malo i ovo keksa pa prizalogaj. O, selam Alić. Alić mu selam sine Hašme, kako šta ima kod tebe, ima li cura? Pa nema ništa, ima cura tu pokoja, ja došao sam da uzmem malo keksa, neće ja vas ometat više. Jel tako mama?